ban change ki brake pad jong ni ka bike expulse bat khmat bat den an sapatai atat episia kumno ka proses ka ya ba pensif pisa dengan please na piruka proses kumno ban rin mobil. Look at the condition. Kini tangan bam nang pen lalu lukman. Hak. Ni itu kalamun naman dia bhai. Haswa bagan sedang kan video aku aban pedang sobai bisa berkat we shakan ni video shakan ni ka episode jong ka being technical with cocktail rides episode 3 dia akan ni ke episode 3 ni le you ngan le ya ki artli ki self maintenance kata ban change ka brake pads na khmat na dia jong kini ki disc brake ngan yo ban batai sebenarnya pisia aku no ban lao kini ki brake pads le se kan la kala banyarap ki pi ba pensif pisa kan dia ngar ngali khang kan ni namar ba ngasu pa bangan safe tak bangala kadang try kan le hi dia sakawai pat ka self maintenance bangan le an penis nan nganang le first time manang le hi ka expulse ban drain mobil dengan please na piruka proses kumno ban drain mobil kala ada tiet kini ki jaru dengan sasule hi di kang akalan nak ka bai service joki mekanik labor cost ka labor charge ini page factor you ibangi hapannya penentang tiga ni ke great budget penentang haki bike hero expulse tengah apa bam dati BH pang expulse tengah ngom penentang na penentang meda kan ni ka original we joka hero expulse ben te kan ni ka 10W30 ka great jong expulse te ngan page kalau no tak performance mo hadin atau kan ni dengan nilai penentang kami kan ni ka dah kembang tingin set change no te ni di brake pads jong ASK te ni brake pads ASK ki kambit door mo ki di gini berarti ngayo ko balai spa nyo poringa kat ba original shong dor ko bakat sau spa ringa kom tahi we dunia banlau ya ki brakes bakmat bat ni ti uni ring kat kat lai di dunia ngayo banlau ya ka bash plate bat ya ki brake calipers bat uni umin banyo ban tendung bat banyo ban lit ya ki brake pads ki barem tu nginya sedang no sat ya kan ni kakam tu ya mak kampat sedang ketila yang baik ketila yang dia jadi sang lah sedang ni ke proses ban lao kan ni lah batai tip top ipisia tambah klep pat ban record dia matang restart biang pelak pendat biang dengan restart biang matangan batai bahai ipisia making sure that it's recorded dia toh mata kan ni mo ni boyong sudah mau brake caliper ini di not atli bangan lao na ban lao caliper sebar tu ni boyong ni di caliper dia mentahang ni perbakaran bat kemudian lao saya kini kisila ni atli gidigi ngasuk ai katangi manga kan kisila nomor ba kisil ya utu screw banapok ba babat ya ka brake pad dia mentang ni lalu ni do screw driver ni lalu tu ti apa ni gidang dan sekini kiwe ki allen key ki bangin saya kini screw allen key ti kini screw allen key mentah ni loose screw allen key mah mentah dah kan ni ka ring kat lai du size kat mentah fila ya uliu loose ya uliu not tak loose mentah nila ini syarun na wujud lagi mama ni gua apa tak telah peka halat look at the condition pedan setang gidak din ni terlalu completely bet ni setang menbamnar pekan itu pet lalu lepan pet dan ni issue peng apa ni the difference ni ubah rim compare ni ubah temai pet ini apa difference yai syirkai ni lah full lah lebih pelan tah ini dah nak tar berpendai dulu kesuk ha sak kum tu tepek apa ni kum no ban slide in ni pet kin mah shay ni
mình try bằng slide này nhiều lòng năm lần tốt lòng nhiều lần và tôi lại lòng thì mình ta lại luôn try bằng thép gì tưa học kem khăn chết mình nhựa thiêu ở dưới bài sạp tôi gần cả quay screw là rung dan kam su ni way tu kan tuai là trong ni ta kali ban hiang ha kata kan kam kan yo rung lang bakades nak kerja di screwdriver phep dung ha yo new brake pads phep lia be tu ba flat thì bị busuk komputer pilak dunia komputer wah tu lah rungi tapi tap saya ni lari din easy lari din lock karo kayak gini final tightening seal nói gini ya tip top kemudian dengan tip ke jamilan ini hanya peri dan ini ikan jasil hiraba sak sedian dan tang oi screw mo sedian dan tang oi screw damn sedian dengan tip ke laban kami nama hampa change brake pad sih dah mana change sedian hak ke bahaba kani rap su lead kemudian kanya ila what is that bro ini tu bapak mantan tak memutar dunia lah last ni tu mau mendek depan baik niru bro damn bro kanya kedes kanya off tip top dan jing ker kedes nani edge kamut ba tang nak kani ka situation dulu yang balong kami ka break mut kan bam yang kedes teman ta kajonga mut keempat bam re kedes haduk kata bahkan ker kini ni edges lagi ker kini kis ngolong nap ham mut tik kena laba pi ini am men ni ngal try ban liat you ni shan ni dia ban liat kan ni ba ko shan ni you ni ngal try ban liat shan ni kenang bahkan duk nyam ke brake pad pro atli ban tap watch and learn mabat yang ni tim ni bakal numpat tan sedian ocean ni selesai ini imadar India idi bandrung wood siapa balai imrung wood siapa betul sana oh yeah sedian dia kam sakamai ngaru paralok nama rabang pada jukam try tan rai sedian dia kat bonang rung way temo yo lok lupakan dia tok đây giờ lọc phòng từ đây lại chị sành đây thì giờ ai sẽ mua mình ta nó sẽ là nhé yeah là đúng alas saya bini tak ini seal teman-teman moment of truth teman-teman haban yuk saya gini lever sang hab yuk saya ni lever jong break din mau lever jong mau lever jong break mat de kan jam ke lever nomor ba ngalak pralan yang ni ngalak pralan yang tiana khamat ru mene balalau de nang ta haban pom gumni ke break hadu dah kena nang ta sepen syat saya katayar kah spin freely ni kam spin freely ba kama bandin de nginya pet mentah te pet na to kan bi mah pet la jami kambian to kala tu kan kala mentah break din ru kecuk hi cuj ani kala jam tu mentah kala pom break ni sepang bahkan scam kan ni ru kala scam damn nyepit jai
Abang libat tali ke break untan. Lah tip-tap kata. Baik, nak lambat break. Oh sorry. Pergi mentah. Sak. Tuh, tip-tap. Berbahasa yang baik, tip-tap. Masuk men bakal along. Teman tapat saya ke mobil. Kini ki atli ki self service ki bolong. Kongsan bahan namar ba. Pendia nang kini pik light kam light loss. Mendai tambah pik light loss ya kata kapisa, ya kata kapor. Mendai pik light loss ha kapor ba pik loss sisa. Sutu. Teka kongsan pa muka ha bangai ni guna jong ketika brush split. Ni du new cut R cut lahi du new cut R number ring number jong ni ring cut R. Oh sorry di Paula. My bad. Tuh lah bây giờ ni nama beli ngam kuat makan jebok ke brush split nama bang ban sat support jo ke brush split. Dami yang ger jo sat senang. Dan berkoi ini lebar perkiang menuk itu ke mobil kala jai hadu kat nu mar bang ala overdue kawa rukom the pe ni PM thì bị dọn han cho nó new you na cho nó nat ute ya mu di bak kolek jabo long kenjam makinat pe kolek jabo just making sure bayu ikni chicken banget cerat dulu bu yang dia yang mah kita pas dia making sure kejauh hard dan akut di drop. Oh damn, nih itu kalamun daman ya bhai, itu bot kalau ya. Tekan mau perbafilak tight biang yang uni unat ba un tight smoothly baik bu nom rough kenang ba nom cross kitret. Tight rum dia ben tight, dusman tight taman nak leak. Dia mentang pelit ya kan ya. Ngan dia kumni nama ba yuk kami dit ke oil sabar yuk benut pej malak jadi aku tu kami dah sabari. So far so good pelan kan ni tekan drunglut 1.25 liters ngasup pembakakian ni shit ngasup bakal lalut tengah hari sum bakakian ni ikan tis drung mereka leplat beme tu teme kat nu tu san semai lah hoi ni si beda start bike sesmaing ni thaj nongมันเป็นคลีนที่kena kalau kemudian mobil teng ba pat ler semata sesmaing hi namar ba laji kini oh kila ada mobil kini si beda lah klik ka nar ni ke si sesmaing which is totally normal. Ibn tengah teh ketika san sama je lah lay bihin teh tak apa deh nyatai ni pendap no about done here. Sementara ada belum dadang sedang kebasak kalau setama juta saya kebreak berbayar kebaik. Senyum tes saya kebreak kemat hadirnya saya tes saya kebreak din.
Kata titip tak kabasa kalong stang kasat lah saya step. Thì không lấy chụp một flap ini ke video. But nganget ru ba kato kat ni ki idea flap ya yo la da via so kwa ban ne hi sa persang sa peda ke ni ke video kam tam ke ba pendat kami ke expense. Thì hang asimat te kalong bet ban night loss. Ban change break ba khma ba dia nga try komno aspa atikal ariu hi try per thai menta. La ni si spa san po bro ar. Thì bật cả bài drain mobile ru cũng ta hi si spa san po to komno lai spa la si fi te lai spa la ya the putra la ya sha thì không lấy shibon ba fi pe cái này cả ping technical with cocktail rice dengan la yo ya kano ka kabu bangan yo ban pen i video ya fi siangan sa pen mi biang sa kawai ke episode 4 awaits. We don't know what's in episode 4, but stay tuned until next time. Thank you for tuning in to Cocktail Rice. See you guys, peace out, signing off, bye bye. Oh, and good night, because la miet lanta good night.